L-aħħar ġimgħa l-oħra tkellimna dwar il-valur tal-mewt ta' Kristu. X'iswiet il-mewt ta' Kristu u rajna mill-Iskrittura ċaru tont illi meta Kristu offra ħajtu bħala sakrifiċċju għad-dnub, il-valur tal-mewt tiegħu huwa valur infinit. U dana nifhmu allura għala aħna il-mifdija se ngawdu lil Alla għall-eternità. Il-moħħ tagħna ma jistax jikkonċepixxi it-tul tal-eternità. Ħankunu fil-preżenza tal-Alla mill-qwejn għal dejjem ta' dejjem, appuntu. Il-għaliex Kristu irriskattana, Kristu rebaħna għal nifsu bi prezz infinit. Meta ta' ħajtu fuq is-salib, il-valur ta' dik il-mewt hija ta' valur infinit u allura daqshekk ieħor it-gawdija illi aħna ngawdu minn dik il-mewt fuq is-salib hija l-eternità. Issa il-mistoqsija li jmiss hija il-mewt ta' Kristu kemm u kif inhi effettiva. Hija effettiva ċertament, imma kemm u għal min. Okay? Kristu stess qal jiena ma ġejtx biex inkun moqdi, ma biex naqdi u biex nagħti ħajti fidwa jew briskat għal ħafna. Fidwa jew ħlas biex l-iskjaf tad-dnub jiġi liberat, meħlus, ħalli jaqdi l-sit ġdid tiegħu. U dan huwa l-kunċett li ħanidu nżommu f'moħħna. Kristu ħa il-mewt minn flokna sabiex aħna issa ngħixu fih u għalih. Kemm hija effettiva il-mewt ta' Kristu? L-intenzjoni eterna tal-Alla mill-eternità. Ġifieri daqs kemm ilu jeżisti Alla, ilu jeżisti minn dejjem u jibqa' dejjem. Daqshekk ieħor Ġesu, skont l-Apostlu Pietru jgħidilna kien predestinat minn qabel ma nħolqot id-dinja bħala ħaruf bla qajb u bla teba li issa huwa rivelat u għamur lilkom. Sabiex aħna nemmnu fih it-tama tagħna tkun tama falla il-ħaj. Ġifieri Alla kien diġà qabel ma ħoloq l-univers kien diġà iddetermina illi ibnu l-Għażiż kellu fil-milja ta' żmien isofri mewta umiljanti fuq is-salib turija tal-imħabba tiegħu lejna biex effettivament jiġbidna lejh. F'dak diskors illi ratilna oħtna dalodu fejn Ġesu jippreżenta lil nnifsu bħala r-raj tajjeb li għad ħajtu għan-naċ tiegħu. Naċ li huma eżies għalih Ġesu qiegħed ifisser kif il-mewt li huwa kellu iwettaq fuq il-Kalvarju kellu jwettaqa biex il-magħżulin tal-Alla, il-maħturin tal-Alla, il-maħbubin tal-Alla, eventwalment jintrebħu b'dik il-mewt. Ġwanni 10 vers 24 fejn Ġesu imdawwar minn salt Lut illi kienu jopponuh u jiddubitawh u jaqaraw kull tip ta' argument. Ma rridux niżluha illi huwa il-Messija, il-midluk tal-Alla. U allura reġgħu daru miegħu u qalulu kemm se ddum tħallina bejn ħaltejn, kemm ħatħallina dubjużi. Ġesu kien tħallhom dubjużi, tkellem ċar jew le, tkellem ċarissimu. Tkellem ċarissimu. Però dawn qegħdin ifettqu jgħidu jekk inti l-Kristu għidilna ċar. Ġesu jġibhom qedtilkom. U ma temnux. Qedtilkom min jien. Bla ħabbi. U xorta waħda intom ma temnux. Il-lemejjel, il-mirakli ġifieri li jiena nagħmel fi Missieri, dawn ukoll huma xhieda tiegħi. Qed titkellem nies illi xorta waħda qegħdin jitwebsu kontra tiegħu minkejja l-evidenza konkreta u l-evidenza tajba u suffiċenti illi Ġesu kien qed jagħtihom kemm bil-sien u kif ukoll bl-emil mirakolus tiegħu. Allura jkompli jgħidilhom iżda intom ma temnux. Minkejja l-fatt li ngħidtilkom. Minkejja l-fatt li intom rajtu il-prova li jiena l-Messija. Iżda intom ma temnux għax m'intomx min-naċ tiegħi bħal mettilkom.
Ġifieri qabel Ġesu qed jgħid li hu jagħti ħajtu għan-naġġ tiegħu u qala ripetutament mhux darba, darbtejn tlieta. Rajt tajb jagħti ħajtu għan-naġġ tiegħi. Hawnhekk issa quddiem dawn in-nies li huma riġidi u ma jridux jemnu fih. Ġesu qalilhom intom ma temnux għax m'intomx min-naġġ tiegħi bħalma qedtilkom. B'kuntrast però, in-naġġ tiegħi jisimgħu leħni u jien narafhom. Jiena narafhom naf min huma, naf għal xi ġejt f'din id-dinja biex nirbaħhom li dawn naġġ għalija nnifsi. U nħobbhom dik il-mħabba speċjali tiegħi. In-naġġ tiegħi jisimgħu leħni jien narafhom huma jiġu warajja u hekk jien narfu n-naġġ ta' Kristu. Li jsegwuh, jobduh, mhux biss isejħulu sit. Ma attwalment huma żelużi biex jimxu skont il-kmandamenti tiegħu f'dik it-triq id-dejqa li jitkellem dwarha. Jien nagħtihom ukoll il-ħajja dejjem u ma jintilfu qatt u lanqas ebda bniedem ma jaħtafhom li minidi. Hawn hija l-effettività tal-mewt ta' Kristu. Jien nagħtihom il-ħajja dejjem. Kif tara il-ħajja dejjem Ġesu bil-mewt tiegħu. Meta Ġesu miet, il-mewt tagħna mietet. U aħna niksbu l-ħajja bl-irxoxt tiegħu. Jien nagħtihom il-ħajja dejjem ma jintilfu qatt u lanqas ebda bniedem ma jaħtafhom li minidi. Mhux biss salvana Ġesu ġifieri qed jgħidilna wkoll illi aħna sikuri, protetti, imħarsin għall-eternità taħt lid omnipotenti tiegħu. Il-fema tal l-missier allura hija illi bil-mewt ta' ibnu il-magħżulin tiegħu jinġabru, jintrebħu għalih u wkoll iwassalhom infallibilment, ġifieri mingħajr ebda żball, iwassalhom għas-salvazzjoni. Għas-salvazzjoni eterna. Aktar kmieni fl-istess diskors, Ġesu jgħid tassew ngħidilkom jien huwa l-bieb tan-naġġ. Ġesu isemmi bieb wieħed illi wassal għand Alla, mhux ħafna bibien, bieb wieħed. Jien huwa l-bieb tan-naġġ. Dawk kollha ġew qabli huma ħallilin u briganti. Iżda n-naġġ ma semgħuhomx, appuntu għax in-naġġ jisimgħu leħnu. Għandhom widna li attjunjata għas-sejħa tar-rajt tajjeb. Jien huwa l-bieb jekk wieħed jidħol minni isalva u jidħol joħroġ u jsib il-mera. Mela fil-waqt li Ġesu qiegħed jagħti l-istedina tiegħu lill-massa tan-nies il-kull min qed jisimgħu, tajjeb, jekk xi ħadd jidħol minni isalva, jidħol joħroġ u jsib il-mera, ikompli jgħid però il-ħalli ma jiġix biex jisraq u joqtol jaqret. Ma jien ġejt biex huma ikollhom il-ħajja u jkollhom aktar bil-kotra. Huwa hu li jagħti l-ħajja u ħajja bl-abbundanza. Huwa hu l-awtur, il-fonti tal-salvazzjoni ta' Alla u l-barkiet kollha marbutin magħha. Fi kliem ieħor kienet ir-rieda ta' Alla illi ibnu Ġesu bil-dem tas-salib tiegħu jikkonferma patt ġdid ma' Alla. Patt ġdid, patt superjur, patt sikur. Meta Ġesu iċċelebra l-aħħar ikla mad-dixxipli fil-ċenaklu u qabad il-tazza bl-imbit u qal din it-tazza u dan il-kies huwa l-patt il-ġdid f'demmi għal maħfra tad-dnubiet. Il-mewt ta' Kristu effettivament tissarraf fil-maħfra tad-dnubiet. U allura Kristu bil-mewt tiegħu kemm hija effettiva? Iva, bil-mewt tiegħu Kristu feda xtara għalih innifsu poplu miksub mill-popli kollha tad-dinja. Ftit jew ħafna nies minn fost il-popli tad-dinja minn kull ġenerazzjoni Ġesu qiegħed jiġborhom u qed jiġborhom il għaliex iva issa bid-dritt la patta għal dnubietom dawk in-nies effettivament isiru tiegħu. Infatti fil-Apokalissi kapitlu 7 vers 9 naraw xena Ġwanni, ovvjament qed jara din ix-xena u qiegħed jirrekordja għal tagħlim tagħna. Fejn wara dan ħarist u wara rajt kotra kbira, folla kbira ta' nies. Li ebda bniedem ma kien jista' jgħodda minn kull ġens u tribù u poplu u l-sien.
كانت واقفة قدام الترون وقدام الخروف لابسين البس ابيض وبالبالم في ايديهم، لابسين البس ابيض ملا داون وما بوري وما جستو قدام الله من القوين قدام الله، وبالبالم السيمبولو تاع الفيكتوريا وما الناس ربيها عاش كريستو توم الربها، وكانوا يايتوا بالهنقوي ويايدوا السالفاتسيوني جاي من الله تانا اللي قاعد فوق الترون ومن الخروف. ملا الاستقرية تا داون المفدية في الجنة، الليلة تاعهم، التفهيم تاعهم، الريكونشمنت تاعهم هو الله ترينيتا. السالفاتسيوني تاعنا جاية من عند الله تاعنا اللي قاعد فوق الترون ومن الخروف، والانجلي كلها كانوا مدوار الترون مدوار الشيوخ لعبة كرياتوري حيين وانشتحتوا وتشون فلارت قدام الترون وقيموا لله باللي قالوا امان، بركة وجلوريا وجيخ ورات الهاير وعرف وستة وقوة لله تاعنا قال ديم تديم. نوتاو كيف فوست لفريق القوم قاعدين يتربوشوا لله، قاعدين يعطوهم لله الحاير، رد الحاير المفدية في الجنة قاعدين يردوا حاير عش يعرفوا اللي ينسابوا في البلد اترنا تالا من هبة ناتسيوني تالا فافور تاعهم في كريستو ابنه جسو. الفانجيلو هو ستوريا اللي تفرحنا كوازي مهنا ينفع إلا علاش نراو اللي الله ومانا، يك الله ومانا مين يستا يكون كونترا تاعنا، اللي ما فرانكايش اللي استسبنو ما تاح علينا الكل. باولو اتيت علينا الكل اللي نمنو فيرا تكتب للروماني ناس فيديلي ناس كريستياني كيف ما يتنشميو بشان الهوايج كلها. يسوع هو الفونتي لاين اللي منا تخرج السالفاتسيوني تاعنا في الزمان وعلى الاترنيتà. جسو allura البيبيا تعمل ċara اللي الموت تياو هي افettiva għan-naċ tiegħu. في الوقت اللي قد يتكلم دوار الناċ tiegħi u r-rajta bjetaħajtu għan-naċ tiegħu fost l-udjenza ġesu qalilhom intom mintomx min-naċ tiegħi. Bħal mettilkom. Il-mewt tiegħi effettiv għal dawn ma mhux għal dawn għalikom. Mill-bidunet meta Marija kienet għadha laqqas biss nislet lil-Ġesu fil-ġuf tagħha, l-anġlu qalilha semmih Ġesu għax hu se jifdi jew hu aħjar hu se jsalva lill-poplu tiegħu mid-dubietom. Mistoqsija sempliċi, il-min ħajsalva lill-poplu tiegħu. Min huma l-poplu tiegħu? Dawk il-maħbubin tagħna li Alla għaraf. Pawlu Romani 8 jgħidilna il-dawk li jarafhom minn qabel ukoll predestinhom biex ikunu jaqblu maġbija ta' ibnu. Il-dawk li predestinhom ukoll sejħilhom, il-dawk li sejħilhom ukoll ġustifikhom, il-dawk li ġustifikhom ukoll glorifikhom. Qegħdin naraw l-azzjoni infallibbli tal-Alla. Alla huwa omnipotenti. Dak li Alla jiddetermina ma jħassru ħadd. U Alla li esprima dil-imħabba tiegħu lejn il-bniedem issa fil-bidu tal-Evanġelju meta Ġesu kien għadu qas twieled għandna speċifikat il-għala u x'se jikseb, x'se jirnexxielu jikseb Ġesu bil-mewt tiegħu se jsalva lill-poplu tiegħu minn dubietom. Efesin 5 Pawlu jagħmilha wkoll ċar fejn jgħid li Kristu ħabb lill-Knisja u talu nnifsu għalija biex qaddisha bil-ħasil tal-ma bil-kelma biex jagħmilha tidher qudiemu knisja risplendenti, nadifa u bla teba. Il-minħab Kristu b'dik l-imħabba superjuri u eterna dik li ħansejħu l-grazzja ta' Alla. Il-min lill-Knisja tiegħu, l-arusa tiegħu. L-arusa tiegħu. ċertu verità illi forsi qatt ma kkonsidrajnija bis-serjetà din. Għaliex jekk ngħidu Kristu miet għal l-umanità kollha bla ebda differenza, ara taqblux miegħi. Konna ngħidu wkoll illi l-mewt ta' Kristu kienet parzjalment falliment. Ma rnexxilux jikseb dak li għalih ta' ħajtu.
لا البيبيا مش هيك تتكلم، البيبيا تتكلم جسو عنده ناس وقال داوك الناس البوبلو تيعي الناتش تيعي الكنيسة تيعي اليوم الموت تيعو هي افكتيف. علاش؟ إلا علاش من لترنتا الله المسير تاع للبنو تاع اوتها للبنو تاع تشرتا ناس من لومانيتا كلها تاوملو ما عرفوش منو ما الله يعرف. بتتكلم دوار التيب تاع الحية الاسميات تاع الناس فوق التيب تاع الحية من لترنتا كلها والله تاوملو للجسو يتكلم حفظ درابي دوار الفات اللي الله تاع ناس اللبنو تاع الداون ومش الاخرين. جوان 6 فيرس 35 جسو قال لهم ينو الخبز تاع الحية مين يجي عند ما يهدو جوعات وميمن فيها ما يعبدوهاش قات إذا قلت لكم اللي انتم مقر رايتوني وما منتوش اتكلم الناس اللي تك اكتر تارت متى سبيتش الديسكورس تاعو تلقوه ابندوناوه كانوا عالتراتي هادو قاسي سماو حاش زمان فجسو ياف وجوان يعمل شارع كان ياف القلب تاع كل بني ادم شان في القلب تاع كل بني ادم وفي الوقت اللي يدلهم اللي ينوى الخبز تاع الحية يك تاكلوا مني تعيشوا على الديم بروح يدلهم اما ينتلكم انتم مقر رايتوني وما منتوش الاحتياج تاعكم اللي منتوهمش تمنوا انتم ما منتوش جينا نسباو دا كله لاتين المسير انه تعرف جسو ما يسكرجش روحه بالفات مترا حفنا وحفنا ناس يبونوه يباندونوه ما سكرجش روحه علاش يافش كان البيان تاعنا البيان تاعنا كان دا كله لاتين المسير يجي عندي وما يجي عندي سقول ما نتفوش البرا عشان نزلت من السماء مش باش نعمل الريده تاعي ما تاع المسير اللي باطني وديني الريده تاع المسير اللي باطني لما نتلف شيء ياك نايدو جسوميت قال له ما نتاكلها وهيكون الناس في الانفيرن تلف خافنا ناس تلف بديك ما نسكرش نايدا البيبيا ما تتكلمش هيك تسبجيني بتتكلم اللي جسو عنده ناس موت يليلو بالمسير من الاترنتا وجسو جي في الدنيا باش يصرف لداوك الناس سبيسيفيكامنت لداوك الناس باش يسبريم المحبه تاعو لين البني ادم ديني الريد على المسير اللي باطني ما نتلف شيء من داك كله الثاني اما نقايمو في الاخر يوم وديني الريده تاع داك اللي باطني لكل من يرى اللي بانو يمن فيه يقول له هاي تديم وين نقايمو في الاخر يوم ناس موتيه من الله المسير لجيسو كريستو دين لديها هي فانتاستيكا يا صبيحه ويس جيسو ما جيش باش فورسي شويه يطلعوا لين يمن فيه اما باش زقور داوك يلا تاح زقور داوك هيمنوا وداوك هيسلفاو وعلى داوك الموتيه ويا فتيفه فوق الصليب داوك اللي هيقعدوا منا. في جوان 17 جسو يطلب للمسير يتكلم المسير في البرزنسة ضد الشيبلي و يايدلو وريت اسمك للبلدمين لتايتنا من الدنيا. شنو الدنيا؟ الدنيا هي المسطة الهومانيتا كلها البلدمين كلها. ما جسو يايد وريت اسمك للكلهات؟ لا للبندمين لتايتني من الدنيا تيا كينو وانت تايتهم لي ما تتعاملوا من الاترنتا من الاترنتا الله تعاملوا باش يفديهم انت تايتهم لي وما هارسوا الكلمه تياك فيرس 9 كومبليايت يينا عليهم نطلب ما نطلبش على الدنيا قوية هفنا جسوا تيت ما نطلبش على الدنيا اما نطلب على داوك اللي انت تايتني والطلب تجسوا افكتيف ينستمع دايم ينستمع ما نطلبش على الدنيا نطلب على داوك اللي تايتني اشو ماتياك وكل واتياي واتياك وكل مواتياك واتياي وين الجلوريفيكات فيهم في الاخر الطالبه جسوا يكون يعدوا المسير الريت اللي داوك كل اللي انت تايتني قال در بهرة اتيايت ناس اللي انت تايتهم لي داوك الناس اللي انت تايتني يكونوا معي فين يكون ين باش يراو الجلور تياي اللي انت تايتني اش حبيتني قبل انت الدنيا يسوع اتيايت المسير الريت
illi dawk in-nies li inti tajtni ikunu finalment salvati għall-eternità u jgawdu il-xirka perfetta miegħi fil-ġenna għall-eternità. Din hija hawnhekk qegħdin naraw wirja, esibizzjoni sabiħa tal-omnipotenza ta' Alla Trinità. Alla Trinità, il-Missier li benu l-Ispiritu Santu, illi Alla wieħed illi qed jaħdem favur il-bniedem. Favur il-bniedem għas-salvazzjoni tiegħu. Però rridu ngħidu illi il-mażulin tal-Alla huma mażulin mhux wara li jemnu, imma qabel ma jemnu, u mażulin mill-eternità sabiex jemnu. Qegħdin isseguni. Il-mażulin tal-Alla huma mażulin sabiex Alla jagħtihom id-don tal-fidi u jwassalhom għal maħfra u l-wirt etern tagħhom. Pawlu ifakkar il-Timotju u jgħidlu Alla salvana. 2 Timotju 1:9. Alla salvana. U sejħilna b'sejħa qaddisa. Mhux skont l-opri tagħna. Imma skont il-għan tiegħu u l-grazzja tiegħu u moti għalina minn qabel ma nħolqot id-dinja. Minn qabel ma nħolqot id-dinja. Forsi l-idea forsi diffiċli għalina li aħna ngħixu fi żmien bil-kalendarju. Alla jagħmar fl-eternità. Alla infinit fil-kobor, fil-sapjenza, fil-tieba, fl-erf, fil-qawwa tiegħu. U jekk l-iskrittura meta naqraw ma tolqotniex li kważi taqlibna. U ġenna ninżlu għal kubtejna f'adorazzjoni ta' dan Alla il-ħaj, Alla li huwa mħabba u dik li mħabba li aħna ċertament ma jistuqniex iwassalilna sabiex ingawduha għall-eternità. Iva, il-mewt ta' Kristu hija effettiva għax bil-mewt tiegħu Ġesu għala mingħand il-Missier id-don tal-fidi biex Ġesu jagħti don il-bnedmin. U l-fatt li jien emment, u inti emment għax Ġesu tak id-don, tak lotja, tak il-grazzja biex temmen fih. Meta Pietru stqarru, intom inti jgħidu li Pietru għallu int il-Messija bin Alla l-ħaj, Ġesu għallu mhux il-laħam u d-dem marfek dan, mhux l-intelligenza tiegħek. Imma missirlu fis-smawiet. Il-fatt li bniedem jistqarru fil-verità l-Ġesu u jħadnu onestament bħala s-Salvatur tiegħu. Dik hija oħotja minn Alla. Oħotja minn Alla. Ġesu jitkellem dwar dan għal darba oħra fi-Ġwanni 6. Minn fejn diġà qrajna. Ġwanni 6 vers 65. Ġesu jgħid u qal għalhekk qedtilkom fl-aħħar tat-diskors tiegħu. Fl-aħħar tad-diskors tiegħu jgħid għalhekk qedtilkom illi ħadd ma jista' jiġi għandi jekk ma jingħatalux mill-Missier. Għal darb'oħra għandna x'nu modu hawnhekk. Tmur għand Kristu tersaq lejh ifisser temmen fih taf dah. Vera? Hija metafora sempliċi meta wieħed imur għand Kristu, jiġifieri qed jirrikorri għandu jixtieq li jiddependi fuq jafdah għas-salvazzjoni tiegħu. Ġesu qed jgħidilna hekk ċar. Qedtilkom li ħadd mhu kapaċi jiġi għandi jekk ma jingħatalux mill-Missier. Jekk tiftakru kif il-Bibja tpenġi lil bniedem midneb, korrott, ħatim, niġġes, ikkundannat, misħut, mejjed fil-ħtijiet u d-nubit tiegħu, impotenti, mhux kapaċi jersaq li Alla waħdu, imma jekk Alla jresqu, l-iswa tkun differenti mbagħad. Jekk Alla jresqu, jekk Alla jagħtih don tal-fidi, dak il-bniedem jersaq. Ġesu jgħid ħadd ma jista' jiġi għandi jekk ma jingħatalux mill-Missier. Qotja mingħand il-Missier. Bħalma ukoll meta Ġesu tkellem ma' Nikodemu. Skużawni, meta Ġwanni l-Battista. Ġwanni l-Battista wieġeb lil-nies li saqsew xi affarijiet. Ġwanni qalilhom wieħed ma jista' jirċievi xejn jekk ma jkunx mogħti lilu mis-sema. Ġwanni 3 vers 27. Wieħed jien int kwalunkwe bniedem ma jista' jirċievi xejn jekk ma jkunx mogħti lilu mis-sema. Kwalunkwe ħaġa tajba li ħanna għandna.
Min fejn ġibnija? Moti għalina mis-sema. Lotja grazzjuża ta' Alla. U Pawlu jgħidha ċara fil-Filippin 1:29 fejn jgħid illi lilkom u moti għal Kristu, ġifieri bil-merti tiegħu, bil-ħija tiegħu u għalkom dan il-barka minn Alla. Lilkom u moti għal Kristu mhux biss li temnu fih, ma wkoll tbatu għalih. Żewġ barkiet li nbatu għal Kristu Ġesu firħu tennew għax klaskom huwa kbir fis-smawiet dik hija barka, għalkemm forsi ma nodduwiex hekk, imma hemm bżonn li tagħmlu nodduha bħala barka, u wkoll li nemmnu fih hija barka mogħtija lilna mill-Missier. U moti lilkom fġieħ Kristu. Mela kif swiet il-mewt ta' Kristu swiet billi Kristu għalna mingħand il-Missier lotja tal-fidi. Sabiex aħna nersqu lejh u bħalma żarġuna jew fera tieħu l-ħajja u tgħix minħabba d-dielja, mhux xant tal-ħajja fiha nfisha m'għandix ħajja, imma qabda ma d-dielja tgħix. Hekk ukoll bil-fidi aħna meta appena irrikorrejna Ġesu Kristu, ksibna l-ħajja tal-irxoxt tiegħu. Il-mewt ta' Kristu hija effettiva wkoll il għaliex bija il-fidili huma mnatfin mid-dubietom. Dub oriġinali, dubiet attwali, magħmulin qabel ma konvertejna, wara li konvertejna. Il-Bibla tiddikjara illi Alla ħafrinna id-dubiet kollha. Meta tkunu dwar ġustifikazzjoni, Alla jiddikjarana ġusti, kwalifikati għal-ġenna. Kwalifikati għal-ġenna. Għalhekk il-ħalliel mislub ma' Ġesu. Min jaf x'rekord bażwi ta' ħażen kellu. Kemm sera, kemm bixkel, kemm gideb, min jaf. Ġesu għallu stess. Kun il-ġenna miegħi. Għaliex, il-ħalliel fadaruħu fidejn Ġesu u Ġesu wedu il-ġenna. Ġustifikat, maħfur bil-mewt ta' Kristu. Pawlu Apostlu meta kiteb l-insara f'Kolossi, kapitlu 2 vers 13 jgħidilna li lilkom li kontum mejtin fid-dnubietkom u n-nuqqas ta' ċirkonċiżjoni ta' ġisimkom Alla ta'kom il-ħajja flimkien ma' Kristu. Katavru ma jistax jagħti il-ħajja lil nnifsu, ta' fuqha din. Ja ovvja, ma ninsewha. Imma jekk xi ħadd minn barra l-katavru, xi ħadd aqwa mill-katavru, xi ħadd huwa l-awtur tal-ħajja. Jagħti il-ħajja l-katavru jgħix. Intom kontu mejtin fid-dnubietkom, imma Alla ta'kom il-ħajja flimkien ma' Kristu u ħafrilkom id-dnubiet kollha. Ħassar il-kitba tal-preċetti li kienet kontra tagħna. Kwalunkwe tfixkil, ostaklu li kien hemm bejna u bejn Alla neħjieħ. Ikklirjah bil-mewt ta' Kristu. Il-mewt ta' Kristu ċertament hija effettiva. Tant effettiva li Ġesu li jiksibna liħ innifsu kapaċi wkoll jippreservana, kapaċi jħarisna. Mhix qed ngħid, qasib Bibja ma tgħidha illi l-Kristjan ma jiżbaljax, jotor ġieli naqgħu l-Ispiritu ta' Alla jgħallimna biex aħna bindiem għandu li Alla u nitolbuh ħafrinna ħtijietna bħalma aħna nafru minnu ħati għalina. Imma qegħdin ngħidu li Ġesu ċertament minkejja t-tfixkil jippreservana sa tmiem. Iżomna sa tmiem. Fit-talba tiegħu lill-Missier Ġwanni 17 vers 11. U issa m'għadniex aktar fid-dinja qed jgħidu l-Missier, iżda dawn huma fid-dinja. U jien ġej għandek Missier Qaddis. Ħares f'ismek stess, jew aħjar ipproteġi f'ismek stess. Assess f'ismek stess il-dawk li inti tajtni, għal darba ħna jġi semmi dawk li inti tajtni, jisu għatmu għet jiġba biex jisemmi li dawk irrid, għax dawk tajtni inti Missier. U Ġesu jaħdem fi qbil perfett u f'armonija perfetta mal-Missier u mal-Ispiritu Santu. Għax huma Alla wieħed. Il-dawk li inti tajtni, ħarishom f'ismek biex ikunu ħaġa waħda bħalna. Meta kont magħhom fid-dinja, ħarishom f'ismek. Dawk li tajtni, għal-darbora, dawk li tajtni, ħaristom u ħadd minnhom antilef. Ħlif bin it-telfin biex jissaħlis keda. Ħlif bin it-telfin, Ġuda, Ġesu jgħid, intilef, imma Ġuda qatt ma kien minn tiegħu. Qatt ma kien minn tiegħu. Mhux jiena żiltkom it-12
U għed minnkom huwa xitan kien qed jgħid għal Ġuda l-Iskarjota. Ġesu jaf il-qlub tal-bnedmin, jaf huma tiegħu. Qegħdin nitkellmu il-Vanġelju jippreżentana Salvatur omnipotenti. Illi għandu missjoni speċifika, dik il-missjoni wettaqa u issa bl-Ispiritu Santu tiegħu qiegħed japplika, qiegħed waslinna l-benefiċċji kotrana ta' dik il-mewt fuq is-salib. Il-ħaġa l-aktar affaxxinanti u l-aktar sinifikanti li ġrat minn dwar ħalla ismewtu l-arġ kienet il-mewt ta' Kristu fuq is-salib. Ċertament. U la darba l-awtur tal-ħajja ovvjament l-irxox tiegħu isegwu wara ħaġa waħda. Ma stax jitkellem dwar il-mewt ta' Kristu minn ma dwar il-xox. Ma stax, jekk inti qed tgħid li Ġesu l-xox tagħmilha fis-salimiet. L-opra t'Alla għas-salvazzjoni favur tagħna. Illi finalment Alla huwa deċiż illi jippreżenta lil dawk li ju tal-Kristu biex kun is-salvatur tagħhom. Jippreżenthom għalih innifsu ħielsa minn kull teba, minn kull difett fit-tgawdija tal-glorja eterna. Ġuda l-Apostlu ħallina ittra qasira. Illi fija wissiena, kellimna dwar twissija tal-għodu. Għamek għandna twissija qalila biex ma ninfettawx ruħna b'dottrina falsa u nħallu għallima folosa d-dinja jaqlawna jnejna u qalbna mill-iskrittura mqazza. Ġuda qal, s-siltu għal fidi mod jellilkom darba għal dejjem. Nafu x'nemnu hawn huwa rrekordjat it-twemmin tagħna, tajjeb, u jiddeskrivi dawn l-għallima folots, il-sikek jisajħilhom, sħabla ilma, siġar moħrufa, mejtin darbten mejta. Ġifieri kif jiddeskrivihom jgħidu titkaxkax minnhom. U bħaliku tgħid fik niftejt tgħid nasal fid-destinazzjoni tiegħi, tgħid nasal sal-ġenna jew ħankun mibrum imqarraq minn xi profeta fals. Ġuda ma jħallina f'ebda dubju. Fl-aħħar ta' ritra, idawwa l-attenzjoni tagħna fuq Alla l-Missier. U jgħid issa lil dak li kapaċi ħariskom, Alla kapaċi jipproteġina. U jippreżentakom kapaċi ħariskom bit-tiġrif. U jqedkom bla teba qudiem il-preżenza tal-glorja tiegħu b'ferq kbir li l-Alla waħdu għaref. Salvatur tagħna tkun glorja, majestà, qawwa u seta' issa u għal dejjem. Ġuda qed jgħid illi perikli hemm irridu noqogħdu attenti għalihom, it-twissija rridu noħduha għax importanti. Alla qed jappella għal moħħna, għal kuxjenza tagħna, l-emozzjoni tagħna qed jgħidu noqogħdu attenti. Ma Ġuda jassigurana illi fl-aħħar mill-aħħar Alla kapaċi jipproteġina. U finalment jippreżentana quddiem il-preżenza tiegħu b'ferq kbir. It-twettiq tal-pjan t'Alla, il-pjan t'Alla illi laħaq il-quċċata tiegħu fuq il-Golgota. Meta tana il-don tiegħu li ma jtfissirx bil-kliem. Meta tana l-Ġesu jfisser li miegħu tana kwalunkwe barka immaġinabbli. Pawlu jiftaħ l-ittra tiegħu l-Efesin jgħid imbierek ikun Alla u missier Ġesu Kristu illi berikna fi Kristu Ġesu kull barka spiritwal fin kien ta' smewiet. Jagħmilha ċara. Dak kollu li għandna irċevejnieh għaliex Kristu għalaw għal gwadan tagħna. Allora it-twettiq tal-pjan t'Alla u hekk Alla li mill-eternità ħab il-dawk li l-Bibja sejħilhom il-mażulin tiegħu. Ġeremija jsemmihom. Ġeremija 31 fejn jgħid vers 3. Jgħid il-mulej der li bħal daru u għalli iva jiena nħobbok. Jew aħjar jiena ħabbejtek. Jiena ħabbejtek bimħabba ta' dejjem. Għalhekk jiena komplejt inżomm għalik il-fedeltà tiegħi. Alla li ħabna bimħabba mill-eternità ikompli jżomm il-fedeltà għalhekk ma jitlaqniex. Għalhekk Ġesu qal li ma nitlef xejn minn dak li tagħna l-missier, imma nqajmu fl-aħħar jum. Alla ma jiżbaljax. Il-pjan tiegħu
kapaċi, għandu r-rieda ferma, għandu l-kapaċità li jwettqu u difatti qiegħed jwettqu. U fl-aħħar ta' żminijiet meta Ġesu jirritorna u jiġbor l-arusa tiegħu u jkun hemm dak il-poplu innumerabbli fil-ġenna, il-pjan tal-Alla jkun seħħ perfettament. Perfettament. Dawk li Alla għażel għalih innifsu, Alla attwalment jagħtihom id-don tal-fidi biex jistqarru l-Ġesu bħala s-Sid u s-Salvatur tagħhom. U din il-ħaġa tirrepetu ruħha tant sikwit fil-Bibja, illi b'rispett kollu tkun għami biex ma tarajx. Jekk għandek l-atti tal-Apostli, pereżempju, għandek l-Apostli qegħdin iduru fil-bliet diversi tal-Imperu Romanu qegħdin jippritkaw l-Vanġelu, jippritkaw u oppożizzjoni u dbatija imma wkoll ikun hemm nies li jemnu, tajjeb. Fl-Atti 13 pereżempju waħda minnhom meta Pawlu kien Ikonju u kellimhom nhar ta' Sibt, raġa kellimhom is-Sibt ta' wara, tajjeb. Fl-aħħar Luqa jirrekordja u jgħid hekk. Meta l-Ġentili semgħu dan, semgħu Pawlu qed jgħidilhom illi hekk ordnana l-murej. Meta qalilna jiena qiegħdek biex tkun dawl għall-Ġentili. ħatkun inti s-salvazzjoni tagħhom satru fl-art. Meta aħna nwasslu l-Vanġelu ħaddieħor qegħdin ngħidulhom Kristu x'għamel għall-bniedem. U meta l-Ġentili semgħu dan ferru u glorifikaw il-kelma tal-mulej u hemmnu daw kollha li kienu magħżulin għal ħajja ta' dejjem. Immedita ftit. Folla kbira ta' nies qegħdin jisimgħu u min hemmen dawk li kienu magħżulin għal ħajja eterna. Bibja titkellem hekk biex taqtalna qalbna minn nfusna u tgħidilna intom m'intomx kapaċi għax attwalment maħniex kapaċi. Imma qed tgħidilna lil dawk li Alla ħatar, il dawk li Alla jafhom bisimhom. Ġesu qal jiena naraf in-naċi, nafhom bisimhom, insejħilhom barra jimxu warajja. Hemm din ir-relazzjoni ta' mħabba mibdija minn Alla li aħna nirrispondu għalija skont il-grazzja li għatina. Ix ħaġa affaxxinanti. Kif hawnhekk jgħidilna hemm minnu daw kollha mhux 90% minnhom daw kollha. Xejn aktar, xejn inqas. Daw kollha li kienu magħżulin għal ħajja ta' dejjem. Min għażel Alla l-Missier għażilhom. Meta l-Bibja titkellem hekk jiena infaħħar il-Alla il għaliex ngħid Alla huwa ta' bilħaq l-awtur, il-bidu u t-tmiem tas-salvazzjoni kollha tagħna. U l-fuħħari, aħna t-tafal, Alla qed jaġen u qiegħed isawwar reċipjenti ta' ġieħ biex ikunu ta' unur għalih. Ringrazzja l-Alla li inti fost dawk in-nies li Alla għafek, Alla għarfek mill-eternità. Mhux għax kont tajjeb jew aħjar ma' ħadd ieħor għax rrid iħobbok. Rrid iħobbok. Dik hija l-oġba tiegħu. U allura il-magħżulin tal-Alla jinġabru ċertament flimkien ħaġa waħda. Il-Bibja tkellem dwar il-Knisja tal-Alla, il-familja tal-Alla, u li tal-Alla, li għandhom missier wieħed fis-smawiet. Dawn il-maħturin tal-Alla attwalment jinġabru għal darb'oħra Ġesu jitkellem dwar dan il-pjan illi qiegħed jiżvolġi quddiem għajnejna stess bħalissa. Il-fatt li mad-dinja kollha Alla qed isejjaħ bl-Ispiritu tiegħu nies li jafhom minn qabel, qed seħħlhom. Bl-evanġeliżmu tagħna, għalhekk importanti li noħorġu, nitkellmu man-nies, ngħidulhom x'inhu l-Vanġelu. Pawlu qal jien għalhekk imbagħad dan il-ħwejjeġ u kien il-ħabs dak il-ħin. Għalhekk imbagħad biex il-magħżulin tal-Alla wkoll jemnu u jaslu għal glorja eterna. 2 Timotju. Aħna li diġà għarafna l-imħabba tal-Alla, Alla poġġa fina dik ix-xewqa biex ngħaddu għal ħadd ieħor. Minn għamlu noqogħdu ngħidu dak Alla jafu. Alla jafu. U min huma n-nies tiegħu u qed jibatna fid-dinja kollha u l-obbligu tagħna għal nxandru l-Vanġelu lil kull maħluq. Nibdew pajjiżna il-kull maħluq. Assigurati illi l-pjan tal-Alla ma jistax ifellaq.
ma jistax jaqa' mal-art. Ġesu jitkellem dwar dan il-proċess li qed jiġbor in-nies tiegħu li Alla tah qed jiġborhom minn kullum kien. Ġwanni 10 vers 17 jgħid. Jien warrejt tajjeb u nara fin-nax tiegħi, fis-sens li nħobba min-nax tiegħi, għandik imħabba speċjali għalihom. U naf min huma. U ninaraf minn dawk li huma tiegħi. Meta inti irrispondejt għall-Vanġelu, forsi għall-ewwel argumentajt u ġġeliet u għad da ma jswiex. Però meta l-Ispiritu Santu konvinċik hemmint, vera? Hemmint. Għaliex? Għax Ġesu qed jgħid jiena ninaraf minn dawk li huma tiegħi. Bħalma l-missier jaraf lili, hekk jien ukoll naraf il-missier u jien nagħti ħajti għan-naġ. U għandi naġ oħra. Li mhumiex minn din merħla, Ġesu qed jitkellem il-grupp ta' nies Lut, ġens ċkejken, Ebrej, ma ġew għandi naġ oħra li mhumiex minn din merħla. Huma wkoll jeħtieġ li semgħu leħni sabiex ikun hemm merħla waħda u raj wieħed. Ġesu qed diġà jaf illi il-Vanġelu, l-effettività tal-mewt tiegħu fuq is-salib se tkun imxandra mad-dinja kollha, illa għaliex għandu naġ minn kull tribu, minn kull ġens, minn kull pajjiż li huma wkoll jeħtieġ jisimgħu. Sabiex ikun hemm merħla waħda. Ġwanni kien jaf x'inhi meta jgħid Alla kħab id-dinja illi talib waħdini tiegħu. Biex kull min jemmen fih ma jintilifx iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem. Allura Ġesu qed jiġbor l-Knisja tiegħu u l-Bibja tafferma illi dejjem mill-bidu ta' żmien minn Adam sal-aħħar Alla dejjem għandu nies li jafuh, li jarfuh, li jħobbuh ġenwinament, li huma mxenqin għalih, li jridu jigglorifikawh fid-dinja u għandhom it-tama li ma tistax tiddeżappunthom għax hija tama mogħtija lilhom minn Alla li għad jaraħu ċimbwiċ fil-glora tal-ġenna. Alla minn dejjem kellu dawn in-nies. Ftit, ħafna, Alla jaf. Fi żmien Elija ħaseb illi hu biss kien fadal, illi vera iħobb il-Alla u lejali lejh. U Alla qallu jiena rriservajt għal nnifsi 7,000 ruħ illi mal-wewx irkobtehom quddiem l-istatwa ta' Baal. 7,000 kellu Alla. Numru żgħir dak iż-żmien fi żmien Elija kien żmien ikraħ. Bħalma kien fil-Medjuevu fil-500 sen ilu, 600 sen ilu, is-sitwazzjoni kienet gravi. Ma Alla għandu n-nies tiegħu, ftit jew ħafna. Pawlu jgħid illi anke llum, Pawlu qed jgħid fi żmien meta qed ixandar lil-Lut u l-Lut konsistentament kienu qegħdin jirriġettaw il-Messija tagħhom. Ma kinux qegħdin jirrikonoxxuh il-Ġesu bħala il-Messija tagħhom. U Pawlu jgħid imma anke llum Alla għandu fdal remnant numru żgħir għandu fdal magħżul bil-grazzja. Magħżul bil-grazzja. Mhux jien għażilt il-Alla, Alla għażel lili. Kieku mhux hekk. Taħsbu intom li xi darba aħna konna se naħslu il-Alla meta aħna b-Bibja tgħidilna aħna edewwa tiegħu dgħajfa ma rridux. Kieku jingħata ċans lill-bniedem biex jiddeċiġi se jagħmel Balla, x'jagħmel Balla joqtlu. Ix-xokjati? Ġrat. Alla li ben der fostna f'sura ta' bniedem uman perfett blaħtija u x'għamlu bih? Qatluh u s-salib. Hemm tara n-natura tal-bniedem kemm hija avversiva għal Alla, mhux jien għażilt il-Alla, Alla għażel lili. U din hija l-ferħ, din hija din hija l-feliċità tal-Vanġelu li ħana nemmnu. Vanġelu illi jigglorifika lill-Alla mill-bidu sa tmiem. Fi żmien bħalissa. Għalhekk miġburin hawnhekk dalgħodu. Fi żmien u fl-eternità. Fl-eternità l-Bibja tatina stampa nasab jiena adekwata biżżejjed. X'se jsir matul l-eternità? Apokalissi 5 vers 11 jgħidilna jiena rajt u smajt leħen ta' ħafna anġli madwar it-tron u bejjem
u xjuħ u l-għad tagħhom kien 10,000 għal 10,000 darba u eluf ta' eluf. Pratikament innumerabli. U kienu jgħidu bleħen qawwi jistħoqlu l-ħaruf. Però Kristjani li għadhom qishom iridu jgħidu jistħoqlu l-ħaruf, imma jistħoq lilu wkoll. Għax għamilt id-deċiżjoni tiegħi. Jistħoq li jien ukoll. Il għaliex tista' tkomplija b'xi tkomplija. Il-Bibja titkellem differenti. Jistħoqlu l-ħaruf li nqatel biex jieħu is-seta u l-għana u l-erf u l-qawwa u l-ġieħu l-glorja u l-barka. Kull kreatura li fis-sema, fuq l-art taħt l-art, li fil-baħar u kull men fihom smajthom jgħidu barka u ġieħu glorja u seta lil dak li qed fuq it-tron u lil ħaruf għal dejjem ta' dejjem. U l-eba kreatura ħajjin, wieġbu ammen u l-24 xieħ simbolu tal-Knisja miġbura quddiem il-preżenza tal-Alla, l-24 xieħ inxteħtu u qiemu lil dak li huwa ħaj għal dejjem ta' dejjem. Palissa laqiet ħarriġna fil-qima biex aħna nqimu Alla il-salvazzjoni tiegħu, Alla ħadem is-salvazzjoni bi Kristu. Biex ikollu nies illi ġenwinament u minn rajhom jħobbuh. U jħobbuh mhux għax jibatilhom tajba, jew jifrankalhom bil-mart, jew jgħaddi lil uliedhom mill-leżamijiet. Mhux għalhekk, jħobbuh għax jħobbuh. Jħobbuh għax għandhom 1000 raġuni għalfejn jħobbuh, għax raw li talla minn duda favur tagħhom fis-salvazzjoni tar-ruħ tagħhom. Fil-maħfra t-nubiet. Għamek għanna l-prova. Għonna għadna dajfin, Kristu miet għalina. Kemm aktar issa li aħna rikonċiljati ma' Alla se ngħixu bil-ħajja ta' Kristu. Kristu diġà qiegħed fuq l-emenija tal-Alla. Prekursur, ċoħed daħal qudiemna biex jassigurana bħalma hu qiegħed fis-smewwiet aħna wkoll. Il-naċ tiegħu għad inkunu fil-smewwiet sabiex infaħru lil Alla tagħna, Alla il-veru. Alla Trinità illi għarfek, jafek bismek u sejjaħlek. Kun denju, eħx denju ta' dal-Evanġelju illi jintħaddant. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see.